for Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadin bala pendap ya kajing le anyam hayeng kat kum kajinget jong ka balang katolik lara ya ka mediap jong ka kongris bun kurba bat udami pansingan kurba sya ulum jing tep jong ka balang katolik maupun rum bantep don buram yaki hakni kesngi lawan ngolem daki babun ki patba pakentup iki kur ki kha ki para snong parthau para marjan snong pat ki weipat ki badon kajing ngolem halor ni kajing ja ka bas ngosi ka balawan ja hakni ka yeng ki patba ki bawan ngolem hakni kesngi ki lungmen sem banyo i yaki art ligi sendok yam hakmat jongki yaki ne bro arngot ki shikmi shikhon latap hakajo katleo komban chupen kan mau hang ne bakakong ris bun kurba kabadang arpu arsnam karta bar ukhon jongka udame bansingan kurba ubadang shisnam siteng kidai na pedang gisan ngot ki bayap hakajing hap kali kabaki shong hariat lum ngan har ngan Jesus, God I put me to play to my die to me no pop. When up for to me. Di kapa ngadang ya jadi akan ni kami mimi nayi kat arbaji si bawah ayai dia jingmut kapa ngadon jadi ngakan mah iya kikte kumbang tenu blai ko om don uwe ubalongkan rahat ialah kacang kacing bat om don uwe nengi ubalongkan rahat ialah kacang kacing tinggal sudu akan kepo ngapat bau pi ini kintet ke bau blai ukuran nakadau ke bah di ofisa napo panos lah kila ai jing tik ba don shu akas lapar dai bat nga shuwe nga sugarman bangin yo i kap kloy yakini kibala klat ashwa kajungi ye para bat yang upasa bat ya ikan waladang imyo ban niam rengkap ban ni andai yang kaju podcast ni kila niam ruyaki kata kedai setai sya thai penusla kebamaki kisyong kisa nado imeka balai don lang sangut ki don kanika banta kebamaki ki oma ya kanika cing ngosi
kecing do ialah kejong ke man sim ke ba boleh ulat kerbu di kadai kabor bat kasanjor kejong ublay kumbang raong in sungai bat shani IT au kuon ublay Jesus Christ day mau ubaneng kong balong nak kacing yap sya kacing mipat tinginget ba kasin ru kebaneng kong ni kum kayeng kasan liyo iya kan kacing cia kaba kandit om don ban ong indatip ipapang ni hitom rei kalong kandit yang ni kum kayeng kasan ibaro kawai Nagbenta kini gihen men parajangi kiba khot nagan deng sla partai hoi agrukom kaba lesengim poi perkhat lesengim poi kan mau ka jingja ka baja kum kini hendai ublei udon lagi jong saindur udon lagi jong kamang nagbenta baro kiba ulapa sakan deng sla partai dia kan pon na saisi na kalian jong ni kaba paris ya ai kublei ka jing kublei sngulem nagbenta ki bahaya nasam ki bi bathoin baro hakum gani ko por jeng jing snusi jing snudiau bendu no yai kunti ba yai bathoin hoi kam dei ko basuk henry in pendapat hakamon jong ublei namar ublei ba ai bat ublei ba sim no kum job om ka dei ko ublei ai ublei ba sim ka dei ka kamon IT kamon ba start ka jong ka jing yap baro sisien balakang ya banyap henry kata ka jing yap kajing selano na kapatay kalong katkum kumon kasain duo jung play bat kalaban long hakano kano kapor hakano kano kakiliman kalaban long ru hakano kano kajaka compare Henry ba kajing im pat hoy kajiyap kamet kalayap Henry kajing im kumang yasnyaw kajing im kan sanne junom kan sa im junom kaburam kaburam kuan sin kuan balong kamu kaburam kaburam sim kuat balong kaburam juga berbuat
Rom hukpa berhukun manhamun sim berkuin. Oh danut pitam Jesus. Kumaria kejing tengan kibas ngausi. Kumaria kunirap ki Kristen. Aka ketang pa berhukun manhamun sim berkuin. Amen. Anya roya Jesus Christ. Amen. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra